علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. على الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبار نغان ناوني قدرة جبارنا لنئم غهن دشان اوان نمتي وتتنيا بلكة تتعالى في كتوم تتي إذن كتلعام نتتوقت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. للين يلي كتزان فرصة ما انصور نغان ناوني تبانما تمانما تدالفانما تتلانم بندان تكياما ما زاها عندما ناون ديم بساني ناون نغبرهما عندما ناون زن annab rahma pilba ngam paham bakarama aljannani lalan yale banka lafi yomane katanga nduma naon timba lafiya timi bamala lafiya ona ampahanta lafi atizan lala fursa ngo suru na gang nawone mpuru kapara yabnama nda alfa pamba naon dab gahanda wobsir sun shalabun tite tapaya kasuru nawone opahamba annab daraja annab dal barka na annab mirbo kapahaba annab yadda tapaya na yun yasan yofialle tapaya mbanima manima ndalfanima nanima lemama afanima hasatan bannan da tafsiru golngome ne inkaram bihtaba da sura nagan nawune nawun zan annab rahma piltizaha nawun nan lalatiti kapahata zuqsum. The media house is smart surun duma nawune bo management
ne ba mashina ne ma na ngol letete TV stations bank yaare ti tafsiro ngo kar pare solo yomane katanga timal Sagani TV, Saha TV, ne NTV, ne Dalhu TV den bela online ti surun duma na wone ye mashina ne ma ne management ma zaha na ngul ya no gulbo kamar radio ne FM stations ti surun duma na wo gul ya no gulbo ye men ye mashina ne ma kason ya no song sante paya lele nyele te palaban ne tutam jilmalana te talaha te mabia His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ngone presidential flag bearer nzante MPP ti surun duma na woni woko arzikin manga gol ngone son musul nima zandalem no lob ngoma ne bon yare tafsirin nan ma karpara al umma ma yumana katanga ti surun duma na woni o palmo murade gon suru borshelma na o mile na on timole nduma na o malmo bukata te paya lalan la nyale te mabia te talahe alaja amar montia ne Baobab Microfinance Company Limited botem nu jiwane te suru nduma na woni nduma na on yelgam bo arziki na albarka nan bo arziki ne lalan nyale kantiri la bal kamam Baobab Microfinance Company banyala banya good business partners musulman nang miya business ne bana an karfara yi northern region lala nyale ngun kammal nuji wane nduma na won wonya antum shelma ngartana niyan yel shele na won yom yasan yo vyalle na yon yasan yo vyalle na yon yasan yo vyalle te paya kapure yizaha neti yom palle anduma na wone opanti yum boble kate pure taba mabihe anduma na won mallo dal kawle zan dalem annabi yin namma annabi no yin nama ni nasara shel nduma na won zaltiba karinyala la nasara ma ndila duniya zaha te suran nduma na wone na on palen lala nasara ma katbiya lala nasara ma puni mabihe yuna kam tafsir kyan minitache 2024 tatache nyala annabi no yin nama buzashe nyala dine na won sane annabi no yin nama buzashe nyala dine na won sane mabihe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wabuki al umma ma zimsim wakaga bin shakam za hati al ummama lala zo kaninya otiti garanti lala garanti ma musulma yigbab lala garanti yipalaban ne di wahala ka annabi bang sertika yara adibu auladakum ala salasin ne wufsimiya iyalitam yala tazune hubbu nabiyukum wa hubbu ali baitihi wa qira'at alquran annabi yallalama neti wubsiti iyalitam annabi yurlem zo to wubsiti iyalitam annabi yingnam ma yurlem zo to wubsiti iyalitam qur'an karambo yala tango annabi pangsele annabi yan chapsu dunya wabutam ka pangsete ka yara inni tarikum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada annabi yara no kershara bantim sarbayi انتر الامما شاربن تمسد باي كتاب الله عندما ولتا في قرانه واهل البيت واترتي اهل بيت ننزري ابني ان ينما ما انت مسكتم بهما لن تدلوا من بعد ابدا دكتوننكي غبد باي ما قرانه نا اهل البيت قرانه نا اهل البيت كبورغي دنيا سياسه بيع دار شلدن بينه حب الدنيا دنيا يوما نربو كورسن الدنيا كارتيكي كان نربوتي نزوم تكانتين دين زوم شامو اتيل نادول النبي نو ينما انيا كم سوجيا كارنيورو سو وكسودو كتام نكمام للا اندول شلما النبي دم بسولم بلما بندا تورو النبي
banu umayya nima Abu Sufyan no pa Hind bratu la annabi 23 years tobre shanga muslim sen face ma zaha Abu Sufyan be toni wonen organizer le wonen sponsor le no pa Hind banen tumbar na shamma bammin do ma awiya abu mitarihi ma vihinya kama awiya ko tuhe Imam Ali ka tuhe Imam Hassan Maawiya min ko do Yazid min ku Imam Hussein na annabdun don ma ban bon bu mazhabin bala dinya mazhab shelban ban turu annabiyin nan ma so ati qula la sulma fal bi'aka quma na wunzu la lanyale fal bi'anyale de zo ban kashel par la su yisle ne bu ture ne verbobo ne fitina tang ban nyanga zo yul dunya ne atukunya kar damda bala ikamdin nan dama bandilala fal bi'ama busolem balama kabantin ya solto yerne nyi wondol ahlul bait wondol annabi yinga ni nyinen bu borage nyinen bu musulense bi ante paga ahlul bait solma salli ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad anduma na won nyaya odan nabdal barkade ko yuge yal malama din dege tangban ma kasuhudun kasu kamza hanyon borshele ban yibo Michel za de kane ban yibo Michel za fitina nyel shi ture kade dem balama mabe atiyar na confuse zoka nabe bangsira yaraya na anyo ahlul bait wayin nan maya nabe ko tomsu dal ummane مثل أهل بيتي في أمتي كسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى النبي يرى وأهل البيت وين ما كتم سودال أمة فونيا نبغ من لا النبي نوح غرانغلا من كان كير فوني وتلقيا من ملك كتيله ولويا كمي ديو ومي نن حلكا نعم قمتي أفادم بسم الله فهم جيما حسك كتزنكرم ماتو بسم الله حجادا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله آله حتم ذم الليالي واذبكوا ركب المعالي وابذلوا كل القوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حتموا كيد القوايا وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لستم عباد مال لستم طلاب نال لستم عباد مال لستم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله
الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد وآله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح والنظام وراءه واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعليه ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد وآل صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله على جادم دين تقويسين دومين صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تبعيا عون بهنت للما كلامت نعن نبرهما فوني للن يله تنقل بسورة النجم فوني سورة النجم كا عندما ناوني إنسان دفندر النبي نو بانسيتي النبي مقام نو درجة نكنت باشام النبي سورة النجم ماني حاج آدم إذن كرم كم علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم للن يلي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنام داني ngoni tulen duma na wonin nam munna won haskenin na o haske puni ko yihin namu annab haske kan duma na wone inzan nam den kan kpalam de zahami tamla munna wonin yu annab te pasham annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wo jama sahashale won bi haske maani nye sangmarga kan duma na won zang lala jama ma po ka jama ma zami ko zang po ma won be sujada ni tamshel won lur sujada in 70,000 years in be sujada puni annabi bunya bin sha'ni soci lala kwang mang shel annabi na mang na kashi shel annabi na malma denen du'ala la to lala zo daiman ento yer le ka kwang sira akanati yule wakende ma jilla yalayi Isra wa Mi'raj Isra ma surat al-Isra anya ayatu lama kana wumbor ne te bang subhanallazi asra bi abdihi min al
مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بصير. So enden ma kan bora innahu huwa hakikatan wunna woni sami'un basirun. Kam ka yara afabla bonyale asur la nawun wula ka nang da nawun yala sami'un wa gumda. Kam ka nang da action and reaction boka nang da antum de shangama zaha andomana woni wonyarleme basirun wonyarleme. To annabi ni ra fabler kasuro kanang de shelma za kana wumda kon tum de shelma za hal heri shawan nang de maza kana wun ku nyara kar du'la al khairatu. So de sense ka musul ne makate qola lama an yar shele na antum de shel nang ne mo na wun to ne bala na wun nyi wumda na wun nyara ayan tum ka tumal khairi nduma na wun nang tere katare la lazo ka ninya kanduma na umfuka wan najmi iza hawa na wun mamman mfo annabni radnis marga sahshel ma kare za ha kwa jamde na woni sahshel won lusu jaddamane 70,000 years ma kana won zanle mfo kabanye munafici ma ne banye kafir ma kamal shakka mal zilsugo na annabni yarshanga ma zaha kayer no borgame kayel no confuse me wo brame wo nyala yin ya wula kana won yel ayi na won digi defense open defense tan na kayera ma dalla sahibukum wa ma gawa annabi bo borge wo mi bo bram wo min bo yaro so yurlem wa ma yantiku anil hawa kam ka annabi yara wo bo yarlo so yurlem ne wannan kashi kacelala kana won yara in huwa illa wahyun yuha kam kanya annabi ni yershel zaha de nyala wahayu nyale karanun wahayitu kana won kul bangserte kayalto anyala lama zaha allamahu shadidul quwa wada alfanin ye sombalama ashadidul quwa munya na wone yalan mun kambe yalan kamtoni na wone nyo wada alfa zumiratin fastawa annabi so yin yarmaya zumiratin wanyala nambuso wonnin muhai mallaya pam kama woz din dalandana won za wa malnin muhadin ya za yarga wo kpaya wo bo milgra wo sohara fasawa kala tuhzane mustaqim istiqamam balama annabi kul jami kep ben shab milgro wa huwa bil ufuq al a'la karnyala kama ya poloko jindere mozaha bil ufuq al a'la ufuq horizon shel den ya ta ba to den de targa za ya shele benam del na jennuna mani malaika bu par na mani sokoto pa na mani she na won haske mani na won ikoma ne mani ka annabi won pai wampa wulan nan mane summa dana fatadalla wampa ne mane ko mere ka table mirna woni ne mane ma ka table fakana ka ba kausaina aw adna wa mirbu ma kar man kama ayule dum mirbu ma kar pamr bu zaza azam tiam la top ma min chamulma de kul tablet tabka vule ma space la hakan ba la space ngoma kare de mirbu man man la aw adna be kar mirgar la ba la sahama fa auha ila abdihi ma auha mirbu ma ne mirtina za ma ko duma na wun ma ko nun annabe wonye na wun dablo ngo ko nun wahayi shel won na won nu ne ma ashil nin la annabi min na won sunsuni dizo wo sa yel won yelo shel ma fa auha ila abdihi ma auha ko kelala ma den nan bu sunsuni bu bada shilim balama kana yel wula ma kazabal fuadu ma raa bangmiya annabi suhunin ya shel ma wo bu majire
wonya nyabo obung majire kayel wula أفتمارونه على ما يرى yenen bangom biande kakul mal yato abibihima afatumarunahu ala ma yara yengero la nangban chiene no wonni nyashale ma yara on nyer shel nyama wonam bi ngo wonyeleme ko su ban ba shel kar ba bay kanyum bunya shel kan ber nangban chiene anyer ru'ya nyabo dinyala rabata mabihi temal ru'ya basariya anyan zang anam bi ngo nyer shelma nam bi ngoma material nam bi ngoma an nyer shel ngoma lala nam bi ngo ndam balama kana anke nyab shel dinye hankal nyabo abinya kay to ayitin nan kayal man nyab ne ya anyo kan nam bi ngo nyab kayar ma hankal nyabo ngo karbor na bang ne kama de gba bien mi deninye royal akliya kana ankedem paharinta royal qalbiya suhunyabo de ba tambala anya tule den ma denye nimbi ho nyabma kuskure to nang da mistakes to kan nan man because physical body ngode to failera margal sia ka anya so ke zalan ki afabla yanken ma karyo ke oy nawzo ngono zaha maman ta la afabla bala be ka wum ka so yer ya to akayar way zalan yerma be ka bien te ngum me ka bono za abono mame kartinya la palala nyale de zahango anan gbuna senses ma physical senses ma de failera so mistake to kan nan man kananke nyabshale dinye akal din hankal din to demi kyan mene tembono shal muqaddimat conditions nyale shurutu nyale sarish de nyale kama zal pana shangan yambiana kaza yin kaza nan da kaza min kaza yin am kaza nan da so mistake yite kana condition mane natija ma result ma bayan nan la ron man to ko marfa yan me ka set min kan mi kap kar zaase mistake nan da bu don correct shel misma so irin lala ma to biyan denye ruya denye hankala den wama mistake yikul kana at the end result ma banan la mistake so mistakes ka to kan nan man kana nke ruya qalbi suhu ni nyar shalma den wona mistake bo kan nan man de kotom se din ya merat ke ka anya merbona de bangbone anya kama kum yitimala wala ka nan de bangla no kumala so yen yina sample shel polon ti yala no kumala amam anafsu ngon yambang azu yiti yara ka son ya yala fa anje ma azu yara me abang de me apuni yara abang de me nafsu shela anzam bang de lala ma amam bang de na biene mbang na bien wo son yen yala na bien ka bang na bien ma to amam ne bang shelma mistake bo kan na ne man dina jin nan ka zo yara ka nan mistake ti hala agbalan yar ambiara dimi na jin nan ka kummala ka ti hala ni yato ashal da bambalama akoyan bang man kummala so lalanwa ma dinyala kama ne chama amin lenkiana so numa na mistake ban nan da so dinin ye ru'ya shal din ya qalb ma din kan annaba wannan to munya zan malmu ka shafa karto ne waliyu nima kar firi ke ka banyer nyer shale bamman bi ngokul yunu zu ka banyerle bamman bi shale nyera kan to nya nyer shale nyin ne kutunya so ma annaba wonni ma ne waliyu nima buzan la ru'ya nyab shale din ye suhu dene la nyab ma mi karnan dabam darajatin nyala daraja nyala zan dalam bo makamin pasha so annabawan ma ne ban kulbe waliyuna bambe ban nam da zaha so buto nan tarakki kadu anti to paga annab muhammad ne dunte pashal poloma so bu pale dezo kanya ko mal martaba da bayi tamshal wombe duniya nyanga zo
wo nyanyab shel don che ko nyo ka ban woduma na won aya shel don wohoma isra puni wanyana won aya subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ban anna na won maka bubban ne bubban so wo ban na won aya nan puni lala aya nan ma de kemi ko nyanyab shel so ne banya wonyana won ne mane iyel no nya kanan bi wonyabo na won aya shanga wonyama kemi ko zuku ngoma ko bang na won ko nyana woni. The second one manye mi'raj din zongo du nchang har ko tipa wa huwa bil ufukel a'ala summa dana fatadalla anya nama wonyanyabo nema annabi nyanyabo dezo ka ni nyalala nyab ma wonte pa nemane ma zagal basar wa ma taga karyara ni anya annabi nimbi wa maya ma zagal basaru annabi nimbi wo nyab ma debo gong debo mistake debo ji debo vu kake yalma la shel won yarma wa ma taga dimi bunyan ya'i en cross kabla hanyar yalmalama de banno la kayal wula laka ra'a min ayati rabbihil kubra sahama muna annabma nduma na wuna aya dinya aya babatu nan mazaha annabi nyalame so nama wonyo duma boti yala wonyo duma kaka kamantin yartabo kanen bi wonyabo lala aya ma nyab kemi ko su bango duma na won pahay martaba de bay ka annabi nya so ba nyala la bi haga puni mabihe botirtime alama ne sahama tafsir ma mi ko pahannan la yon nan ka kul palam de puni dan shelan kul zang le kena anya kar chaja ka file ada annabiyatu akar yarama ka jurle nyale alugul kamza de nan dala nyaksim shele annabin bala karate bongo tida annabin bala lalaptin kana wontiti lala annab ma kashab bu understand ka to yara ne bu lola kabre dalhu aku to loma kabre karbama wallahi karanyala annabi yul rahma punum balama kamuna annab ma kabtiyan yala ne lo kabre banin lo kabre ma kafirna ma ban da'da kanya kafirna ma ban ne to lo annabi ka aku bang ne damban sablalata in lo annab kabre bum bukse amma bukula be ka so ko buksir annabi wannan mistake sham annabi nan kaza sham amala abu bangla annabin ke ka tare lalama awun bubun ma abu bang ne ra ka buti san jirnati yala bawte ma agba bum brum jeya anya ka ridele den sab larabanci ma zo kari datta ka lonjila datta ka furulin karanda karman kaman bangsim shel ka yarma kadidin bala ban miya annabi mun kana wunnin da salati wa min malaika nimtira mun ko yar ni mu'min nin salati ti mun ko yar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ada annabi ma mun kana wun ban settika yara wa innaka la ala khuliqin azim na wun mamman salamu annabi ne mal hal suma dem pa targa sham sukuto pagol hal suma ayan ka soti yale to ale karnyala dar ya to a kanyin yam pi table so ako understand ni sonkul ne bala kat zang la tirlan nabi bo bang ya karbala
dizu na unke ka ta ban annabi ti ban annabi tun ban na wuni na wannan ta katare ne ken mane kale kana ya to abyala ngo tule alhamdulillahi rabbil alamin te paran duma na wuni wonnam dabsul ngoma katon zan albarka nan lala dabsul ngone kace ka te biela dabsul ma puni nya nan vo shababan zan te karam chana kadir amfani te pala la duma ma zongo de ngona an vula biela ne ke tafsirin kake an chihiya to ashel de nya biha go ya to abyala demi nyala den ne sonselo kam bor ne te zan zaa an bale biela ngamma bihe yi kana te yul dunya ma bihe nen dumana wonni nam dunya kanam te nan de puni sham ya to ayene bangan kana un borti san kanam te ma denenye netile nan fu shababan yan jamdo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na woni no nam tila ben yen zote men alzen nama no bun nam alzen nam men sal nam shal zo par la jama zo katle ban jamdo kara amma bi dunya ne jama konko na on jama konko kate nangda yel shanga bien ha gone de pala jama amma de le nyala den son de ka jama to jam lala bin yaranam ma ashede bangsira me digban nang bu balir la jama ma dama duniyan to ke ka jama to jam de balle jama lala zo ilm al usul pune temal shal katibune ne muqaddimatul wajib wajibun wajib talani nyashale an yan nan shal kare to nan ma lala nan an yan nan shal ka wajibun wato nan wama to de balle wajibu yagba lala ma muqaddimatul wajib wajibun kaida nyale to ashe din yalla dinguna ayan nan kam zaha din yanke ka jama to jamza halalan bin ma balir la tala de balle jwa de balle jama biha gushil malgu preparation kamam biha gushile de malbu mare pala jama amma apto seta biha go fyelenga de balir labo de balir la jama domin din yanke ka jama to jama mal shile prepare manga amal shile fyelenga de kerme ka jama bannan fyelenga so mal shile biha ga puni de lebo talahe amma de mal su sango shel polonyala musulma tibutir za'a ni shil malbo tibutir za'a ni shil malbo lalazo anya ka wahala shel biane ni misim karabye biha gane karpala na wonin zangla titi kana wonin mvole pelti nzasi shil malbo ma nnam ba'a ka ni shil malbo na amal shile towes dem biya tune kare jir wahala kajir misim amma karpana wonen njelte lala wahala ni misim ma de galsia pam kare nyala jilin sin to tar lala na bie dingalangang kar nyala dingalangang kan riyan na de gangang nan lala ma kare lege fitna zantiti shabiana bumi omi amakale mal dingalan gangwo bi haga puni kashami bumi karambonza ha anya kare do misim zante bi haga ne kanerbo dir wahala dezo womi akantin ya misale mmabihe tamalngoni seloni borbu bihi ne buto nan shel tule bu bi haga puni nyala shukur kyande yebo kwa handale soloma ngun kam do obia biya ekul ne waza abela epolo shukuru waza abela wanyen nan obi ngo ko chan shukuru
ka niriba mal za'a ni bu bihi shukuru kende ngar tuma buhambu kelba har qur'ani din yetungo qur'ani ni yeti shamwa ma gba bu ka za'a ne puni ama shukuru kende makata ale nyale ama abu mal shilviel yanga bima yankyang la shukurun ti pa sunsuni ko ti pa fushene wami pa juna mabihe wula zo wa kyang shukuru kazan swalni wami bunai wandi yan pa shel polo ka shukuru kyande ma nan amfani tula wa buto pa kazane wami ne pash sunsune kazanwo wami bu buhantun shale yen nyala woyen zesham fushanan bala junan bala kangun le bala yo en biala sunsune shukurma wa banale wami pumbu buhantun shale wami yi shukurma mabihe yi panati yulti soloma pumpumo yen nyala irin lala nirbu man galsi banchang shukuru ka banama banin galsi ngar banchang tinage ka pohama manga boka bayan tum biha ga puni wabu poham tum shale shukuru ma gba wabanan wula wabu chang na won yan chang te pa shale kanitu kubukata ma wabu pale de saka bayam tilga tihara kabokatiyan nan domin wala ka shukurni o me bu buhantu mamma biya lalazo ayan yala irin lala nerbu ma kabu galsi be society man soloni kaka bukata bonle tahle nan mabihi bullam bam bumal shile bullam butale nyala bumal shile shilshele din simsin na bu malti bihima lima na kan mistake ma yina bullam bu mal shile shilshel din simsin na bu malma bu malle bahamma na woni ke ka doabiya kariya nyala shukur shelin ne buwar na bi ma kyan to amma la shil dalin lalama ayam malla shile ndalam lala shelin ne yunuma ab tule shil malboni nya shelin yala mabiya ka yala man yalmale tule nyin bango yalma to asma man yalmale manir kam yo wa'lam targa ami yinya bindir sheldin ne palpula abangdame yalma man yalmale to asma man dinya yalmale ka bank dinya ya shukur din kam bi wayan kyam den parin yi lala shukur shal an borna bi ma kyan ya bubum bora dinya yalmale nya dine ne muhabbin bora boka shukurma bora yala yingo atwa sa man yalmale kake yala ngone de paladin ne to nyanga awalen yala man yalmale ka yulunya an yanzu ta shukuru shaloma bu bora ne nye shaza ka bangle am pita man jelenga ka yala man yalmale de biya nyanga mabiya misali kan yantinya dinnan miya ye biya ga puna ka shukurti de ba ta biyane tule shukuru mamaya ban la dibu za kul nyala buku litafi shanga books shanga shukuru bihman yan dan le karande ma kayanda de ko bambu dere lare shukuru fis kane dem parin yimaya bumbal shukuru fis amma karle bala dem parin tama ban shukuru fis ma hey de bara katom wa mbe katin na yanga ye womle
yɛl boblem bala shukur fiis maa galsimi kare tom nam be wula be katiŋ naa yaŋa yɛla tam bala yi nyɛli pirin la shɛb bihi ban atken la shukuru kaza shukuru shɛli din fiis galsi maa zuɣu ka bi tɔɣisa a maŋ yɛl maale ka zaŋ a bihi tɔɣala la shukuru maa chirata 3 times puuni ka di fiis maa ka di accumulate ka di laɣasi n du ka bi tooi yo har n chaŋ ti paagi paari shɛli a pala ŋun ni tooi yo domin a pun ka liɣiri maa ka a ku tooi yo din ti kana ti paagi ŋɔ maa ma biya ka a chaŋ ti piigi a neen shɛŋa puuni n chaŋ ti kɔhi ka chaŋ ti yo shukuru fees ma biya teemiya tuuli n yɛliya a yɛn kpaŋ la a maŋa n mali a maŋ shili tiima ka lahi yɛli a maŋ yɛli maali n plan well poi ka a nan zaŋ a bii ŋɔ tɔhi shukuru nyɛn bi mali shili so ka di chaŋ lala maa pala ŋun ni to piiri a nɛma kɔhiri sahakam wo fiis maa zuɣu a piiri n bɔŋɔ kɔhi biɛɣuni ka a pii kɔhi dali ka a pii kɔhi di tin pa paari shɛli lala din yɛn pii kɔhi maa ti lahi kani ka a yuli nuzaa ka yuli nudirigu shɛli kani din ni pii kɔhi ma biya din ka a yɛn niŋ shukuru maa din nyɛŋa ka nyɛŋ bii maa pa yɛli maa li nyɛli diɛn nyɛŋa mi ka nyɛŋ bii maa ka pumpɔŋɔ kan bɔhiri ya ma bihi bɔn chɛ ka di nyɛŋa maa a bi mali la shili maŋli ka tom bi yɛli a maŋ yɛli maa li a nyɛ ka di nyɛŋa din nyɛŋa ŋɔ yɛlima Naawuni zuɣu maka Naawuni n chɛ ka di nyɛŋa ka Naawuni chɛ ka di nyɛŋa nyini n chɛ ka di nyɛŋa maa ma biya a mi mali hankali yin ya paɣa n daa chaŋ mɔɣuni n ti kabi dari ka mali ti zuɣu n gbaagi di timsim maa ku wali n je o ku tooi ʒi ka o zaŋli bahi ka labi kpɛ mɔɣu maa ni yaha n ti kabi shɛli pahi na n ti lom pahi ka mali shili ni o kpuɣu n ʒi maka so n yɛn yɛli nyɛ ŋun mali hankali ni o ku tooi ʒi din bɔŋɔ to ama ŋun ni nyɛ yin yaa maa ka o niŋ lala ka nyini ŋun bi mali shili ka zaŋ a bii chaŋ ti n kpɛhiri lala maa yin yaa maa bi so a bi piligiri tɔb shɛli an ku tooi naai a bi staatiri tɔb shɛli nyɛ ni ku tooi naai an ku piligili maa an taa maŋ yɛla pɔinti din pahari n yi nyɛla yaa n pirin la a bi mali shili viɛliyɛŋga biɛhaga puuni a ti yɛn nyɛla yaa ka di galisi pam biɛhaga puuni ka so biɛni ka o neei biɛɣu ka o dundɔŋ ni o iyaali ka bindirigu kani ni bi di o bi prepare o maŋ o bi organize o maŋ well lala maa di yi ti niŋ bii maa yi ti mali shɛli polo ni o guu chaŋ ti nya bindirigu di nyin ba ŋɔ bee ma ŋɔ maa yi pala ban ni tooi karo ka moŋo yi ku tooi moŋo ni o di chaŋ ni maa ni ti di domin yi gba bɔrimi ni o nyan di so di zuɣu yi ku tooi moŋo ni o di chaŋ ti di a nya ka o chaŋ shɛli polo n ti di o di maa ma biya bɔha maŋa di nyɛla saɣam ka o dira di ninni ka maa ya ka saɣam maa yina di nyɛla a yɛ ma biya a mini kama a puuni ka di yina ka a ʒili yiŋ na ka ti dira bee a chaŋ mi ti ko lebira n tumtuma ka nyahi waligu shili na yiŋa ka ti dira bee ka mi ka di nyɛla yaa a tumla gomnanti tuma ka goli kpi ka bi yɔa a yɔri n bala maa ka a zaŋ na yiŋa ka ti dira a midina
كرنيلا بيو يمي انت دير سعام شلوان ديرمو لا سعام ما يكرينا كابو تدير لما امي كبيما ويا انكم تديرا كاسو دويا لغر ما لبن زن لا شله كار لبن درو كابو دير ما دي نيلا زبني كرينا دي شيلا بيما شي diyan wurin la bima directly apala wunni yipala wunni to twase bi ngoko wum la zo kan kar galsi tamal te jaman ngotamal ne bambu yer wumda banin galsi garban yer wumda domin bindirgu nyab she bu nyar dirshal polo so bu chekirle de bu chekir bo ka dira ndumana wonmi wa adalci sol zo naturally mabi to bi ane ato dir dinya fa bo fa ka bo fa bo ato dir fa ato dir dinya zubu na wonni mon shale ka dirle lala mun jir ngo chi wo spread dian lebgeleme kar lege nembu so ngum bu yar wumda kala le nembu so ngun ya nye bad lock lana zo biak lana mabe biaga puni de vial pam kanir to mane shele biaga kam ne kaya nke ka mal de shele ka bang ne kamanya ni ento nang shalem bongo ntargam bongo ni kuto nang shalam bongo ka dwalle mabe akana ti yul shukurti ma shukur kam ka zanga bi kyang mabia kariya nyala anning la num wahare zo wayam buhamme wami bai yibu panda shukur shanga dum gom shara ngo kanye fine shara fine karmande kulboyan yihlan yan sibla nerjavle very expensive sahaden ka pilege jumana malaka na pilege mvu shabanda bu kala shukurta bu performe bu karang ba dezo man advice shele nemal ninti solo za nyala ya buleb gumbo hankaya nang shil malbu wula ka yam mal shile kan dundong ne karfiala piama ti ham jelenga ka organizer manga mal shil mangle ka dundong ne karfiala de galsia pambia go punum mabe kana balge kama 1000 CDs kama million pimbalama nzantinira daba nasun sune ko dundong ne kabo gerne kum bozo wula kala lama to nang dam mabe kana onkul balge 1000 nzantu deba yare bia pi daba na anya kanya ko yanga wo dundong ne kabo ger kum bozo lala nirma wa mal shilim bala wo prepare ma wo prepare wo pie yala domin azan 1000 million pia kamal shile at least dibu galse bia pi de ngona den sayi dun dong ma ki den tsre dezo atonya 1000 mabia ka kulnya 1000 karya la daba na ka dundong ne ger kum kan dumana wonche ki gene kumma na ngunguna wata yugol mun bindirgo na won watale ajilinse be adin galangang denen ke ka dundong ma ger ne kum la lazro ma be de vial pam ka malshile mpia yala vielenga bihaga puni kan yanti misale kinya nirba yi kan dumana wonti lagre boyino kamza ha million pia 1000 series
ka so nguna won kul dele taw wala bla yanga ka zang million ayobo 600 Ghana cedis in zan to pa no mal shilke da bonne dirshel ka man karane to pa ba bakoy riba yi be bakoy riba ta ka adawa yino ma nguna ngon kul problème ka yel shada bam kana ti kere punu ka lagrama nago nuni anya first person ma tule nerma wa malashile anya ko iyale o dundong ma ka bo dibendirgo harar kare pa sashele nembo so ngun para yima wombo malshil ma zo ko dundong ma ko iyale ka bo biya wahala puni lala zo tana kul yar yame shil malabo preparation ka zanga bi ta shukurum mabiya shilma puni ka min kama bin shadin de yibu to yoma yo point mabiya wayen biala university ni tam shele wom chang secondary school ma kiana zan chanti yampa ankul to shukuruma JSS wotien nala yoma yo point ni anyiro mi ko yen biala university ni kami mi nirmal ladibu kami dimi ni tonan karala ladib mas yiti wona la sahama kalgre kane karate biene zungo kati nyalgre la karakar pya nuni mahankal yan wahamiya na ban anyam pi lorngo song yal shele wula nyel apala ngun shihla la lgrema detinan ka bi ngo shukuru yala te bor lagre abiyan galande suhra ami biyan bram ami biyan be wahala puni la lagre ma ni en kante dollu shelma sef ne karyambe diyan tilanyin bi ngo lan ngo ma ngun su bi ngo ma diyan tala su do ka to gihre tsira ngi fan karta gom kata confidence ya ne su do ka ni to dare bi ma biala ko dura ko shukurma kar kyan toni domin logre biane den ne to yuno ko kyan shukuru lalam shilma yikanan mabiya bo hama manga boyen dare bi ma ko kyan shukurma to rezo de simse ka ban ka dede nyale bin shakam ki dale ndale jirna woni na won bayan dare le me jirya kayera nta hankale ya shagba puna anya tam shalba kanke kala shanga ti anuni kanita hankale ma abubang na pi song sheman la yan wa pi song hankal shel won ta ma din ka yan zang mane shilma ayan zang le shilma mnan aydun dongne karvjala shilshela ayan male ka bihi bo so habyan karnan wula karfiala mabihe kambornen yalya ashil shalbi biha ga puni lala ashil ma niriyinya kapi shel song biane zo ko niye nyala wajeno iyale di wahala biane ayan nyame kana wonboro ya anyara manyen doome de konko be shel ka nan ka ti zoro nan bo ka an zoro nan bo shem ngoma kaman ngun namongo man nan bo zobo nan ngun ya nyala wula anya kana on jema kayul iyale matima anya kana on balgar tira azo a iyale nan bo na wuyan zuala nan bo mabihe amiti gbara kabu zoba nan bo kabu planera kakbela chicken thighs ngobo ni KFC akul labiane mabihe chakan yel solo ma zaki womle viele yanga adobia be akon la pa ka wuba yurlem viele yanga to bangma nduma na woni wo yuruba gara de nyala na won yurlem puni ka karatinya ka paanwo yina har ka ati to nzelo nnuwa amliya
ka yuro naawun yurlem puuni hal ka naawun ke ka dɔɣu bia ŋɔ ka ti lee ŋun yuri bia maa baŋmi ni naawun yurlem di be di tooni a iyaali maa zuɣu naawun wo yuri iyaali maa wo yurlem ni iyaali maa be tooni ni adini a ti yura a iyaali maa ka wuhiri ba yurlem yaa nduma naawun niŋdila suhupiɛlli ni nyini wa yɛn tiraami di zuɣu an tooi kpaŋa maŋa n yura iyaali ka zɔri ba nambɔɣu ka tiri ba n kuri arziki bi zuɣu naawun yɛn yuraami yi bi kpaanda niri yi mali zaɣa ni o iyaali lala niri maa bi diri vii yi bi wum niri kam ŋun mali zaɣa ni o iyaali ka zɔri ba nambɔɣu n kpaŋdi o maŋa n sɔŋdi ba n maani shili for them n prepare for them lala niri maa bi diri vii gbubi miya lala maa allahumma salli ala fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri al-mustawda fiha bi adadi ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuka ya allah اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا تنقضي أنت